Kheroni Kasturba Balika Vidyalaya, Rongkhang Education Block Askola Studenatum, Ephongvet, Bangkre Trokseatum, Men, Manghume Mia Keso Kacholong, Beskar Bianglong Kheroni Dikreng, Arong Kedo, Kasturba Balika Vidyalaya, Rongkhang Education Block along Arnisivet, Bangkre Troksi, Manghume Me Keso Lapen, Bangso Keso Atumaphan, Tong Sekot Pen, Kheroni Model Hospital along An Keso Langpon Bomlo, Bangso Keso, Nonamat, Patini Pontek Telang, Birta Kilong Duna Tenke, Arni keso pen kapang okahut lang kachong luar atiti lapen kapang okvik ajok kedo kesang kachepet vik titido lapen lang jun ovang vik laso ajok abang along lang kuan ma kedo nang jateng pen avedada potsi arya keng checking atiti tahai pusi school in charge pen thanpo non koge non pinian bang ete jongdam klot tela ako wala po hospital long sartum doctor sartum ta lang tumta non kelipen ge food poisoning pusi gitu kita me food poisoning symptoms ke nami tumna chini stomach problems idui anta symptoms ba sign bang ke arikeng chikeng hok sonsi theklo talang tumta jongnam klok thela son alang tum son thasin tumta jongnam klok thela na son pensi lang tum kisu ke long kubang tame tum sta pangbong ko ni konatong kitok chidui ni puini tum chingmai hul son dule hedi so hodan itum bang doi dam lo de alang tum lau smart tum lang chingdu hedi lang chingdu bang so terte si lang chingdu theg lang long angke hut pente karena vidat pupo papini ponke la line smart tum lang chingdu ki tongji pupo line kamari arni so terte si line ki dodo pola so pen tai hedi la kang so der lang chingdu pen son panggang ke lang tum lang hedi lang bang jun panka ke dar bon tima lang jun je polote hala banglong hala water pila lang quantity kom hektik ma di so kota hai puni hedi son bangge la kichu bangki nitum bangki udah mana kichu pen lo kubang nitum pudam puhi sama kichu ke jun ta ki uplok si gitu pulang di ku dola hedi dar lang ni ada yang kabi pilo inke dake do student semanta kabi sumar ba tribal sumar sik inke itu kejun tutame komplain bang ke thang tar itu ijun na thang kaita tum an dapta an CPP inke dapta an CPP anarlu mane jotham mane tin bar bi la kinam pin ke tham te hedi pini an CPP ati tumangi da food poisoning ko bang delo isi pangi ni tum penta dukko hedi pangkri ve pini ki dolo hekelang pangkri ve da dukko isi ke la ka phang ok pen polo inke dakido daki school mane hara hem school non nitum ki do bang ke hedi anke condition na hotel men phang okani lote phang okli chat tiklo hedi kon pen po anke la ke do la ka che pet la hu pen po bang ke pini do etten note kon lo 15 dak duidi bangke dak duidi serious tumang ke hedi so pen ke kang kisu dum dadola he la tumang ke la rai kan tha pipini hedi kon ta do enrollment bang ke phari sirai 101 laso keso angbong pen nonamat ke kaprek along an kachi ponjia phat doctor atuma hin pen ningje pon pela labangso puthak school in charge la pen doctor la pen parents atuma phan karjupana hot nangka pachini dunke lapuson henlo labang ke nitum ta ekjage chini me hai ki jada pen fodet birta nang palilo pare dag banglo dak chini lo je aki su telefon jad de ariya keng chiri la pu chikeng ya tipo pare la adhok dingga ni rang da dulo ani rang utum da adhok ni rang de pola ariya keng chikeng re tuma dulo amalam thebang klar dagala me chini ni dele hai te studet pandang char dilong lo ama studet ko sida bang lo mandang ban check long lo thak kisu bang lo son studet kusina khan cholo ala da pamangke amala studet masi bang lo manda hotel lo sidolo non tala ton biji selain biniti bom lo kisu bang pan vet chini bang la an bangke hadak apetron matana khan the te punang ko lo je studet amar nangti thunai hospitalan poni ni rota bang ko selang tum hadak tumen pe bang rapet lo he ada ke hala petron men pe na teacher tum dolo tum bang lo abat sudet wan cholo mandang si theklong lo de song son mane ariya king chikeng e dat lan cholo mane lam kon dolo da non ini dia bang dak nang kai ni
todapen nonan ke bang proxy ne bang nakep lo adok bang ke adulong adok bang ke so atsaning bang pi pi hadu asap tu ma parents tu bang mat call man isu sepondet tu ma sepondet adulo doktor fan ke ni non adila somo lang lo manon ko lahai lain action la medicine pini namang tha da kon na kilong da pen longpo avian bang ke aku nang itu farmasi long nam dam ni ku situ lo manon si gacing kidam lang ko doktor fan ke isu ma ko bang ke ni ladak bang chini स्कूल में कस्तूरबा बता हिनी दे मते चलो भाई और कस्तूरबा बालिका विद्यालय रोंखांग হয় আমাৰ ওচৰত 5জন মান আমি এতিয়া পাইছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা কস্তূৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় তেখেতসকলৰ প্ৰাইমেৰী যিটো চিমটম দেখিছোঁ চিমটমটোৰ ভিতৰত আপোনাৰ প্ৰথমটো আমি পাইছোঁ উশাহ লোৱা অলপ কষ্ট দিগদাৰ পাই আছে আৰু তাৰপিছত মানে তেখেতসকলৰ অলপ পেটটো গণ্ডগোল হৈ আছে বুলি কৈছে আৰু আমি চাওঁতে পাইছোঁ যে তেখেতসকলৰ মানে হাত ভৰি অলপ জখৰ খোৱা নিচিনা হৈছে মানে অলপ উইকনেছ হৈ আছে তো আমি ভাবিছোঁ যদি এতিয়া আমি অবজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে ৰাখি থৈছোঁ আৰু আমি চাওঁ যদি বোলে ইম্প্ৰুভমেণ্ট নহয় আমি হায়াৰ চেণ্টাৰলৈ আমাৰ যিটো মেডিকেল কলেজ মানে পচিবল ভাবি আছোঁ এতিয়া একজেক্ট পষ্ট আমি এছাৰ্টেইন কৰিবলৈ অলপ দিগদাৰ কাৰণ সিহঁতে মই সুধিলোঁ এতিয়া 15 আগষ্টতো এনেই চিংৰা খোৱা বুলি কৈছে তেতিয়াতো কাৰো একো বেয়া হেৰি হোৱা নাই বুলি কৈছে মানে টিচাৰবোৰো আছে তেখেতসকলেও ভালে আছে বুলি কৈছে আৰু যোৱাকালি যিহেতু 16 আছিলে মাজত একদিনটো গেপ গৈছে আৰু সিহঁতে হোষ্টেলত আছিলে বুলি কৈছে এতিয়া হোষ্টেলৰ কণ্ডিশ্যন আৰু তাৰ হাইজিন কেনেকুৱা আছে সেইবোৰ অলপ কিবা কিবি কথা ওলাব তেখেতসকলে মানে কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিছে কি কৰিছে অলপ টিচাৰ আৰু মানে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে অলপ এইটো বস্তু চালে ভাল হ'ব টোটেল আমি এতিয়ালৈকে 6জন পাইছোঁ আৰু যদি আহি থাকে কেছ আমি এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই খবৰ পালে আমি আপোনাৰ পৰা আপডেট দিব পাৰিম কিবা ৰিফাৰ হোৱা কিবা টেষ্টটো তেনেকুৱাটো বৰ্তমান ৰিফাৰ আমি এতিয়ালৈকে হেৰি পোৱা নাই হ'লেও মানে চাই আছোঁ যদি বোলে আমি গম পাওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনাক ইনফৰ্ম কৰিম